à jour du mardi 28 avril 2026. Amakuru mashya yo kuwa kabiri tariki 28 z'ukwa kane 2026 ku ntambara ikirwaho n'ubutegetsi bwa Kinshasa ku ya 17 mu kwa kane 2026 imontro mu Busuwisi ubutegetsi bwa Kinshasa bwari bwiyemeje ku mugaragaro ko mu gihe cy'iminsi 10 buzarekura imfungwa za M23 ndetse n'abasivile bose bafashwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko bagashyirwa mu mutwe wa M23 kugeza kwa kabiri tariki 28 z'ukwa kane 2026 iyo minsi yarangiye nta mfungwa nimwe irekuwe. Uku kwanga kugaragara cyangwa se kwanga ku mugaragaro kubahiriza ibyo bwashyizeho umukono gufatwa nk'agasuzuguro ku bafatanyabikorwa mpuzamahanga kandi bikaba ikimenyetso cy'imyitwarire ya politike irangwa n'uburyarya. Mu gihe AFC M23 ikomeje kurekura ibihumbi by'imfungwa kugira ngo zoherezwe Kinshasa, ubutegetsi bwo bukomeje gusenya ku bushake inzira y'amahoro n'ubutabera. AFC M23 iributsa kandi ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwahisemo nkana inzira y'intambara aho guhitamo igisubizo cy'amahoro. Kuwa mbere tariki 27 z'ukwa kane 2026 hagati ya saa moya z'umugoroba na saa 4:45 ingabo zifatanyije za Kinshasa zagabye ibitero icyarimwe zikoresheje drone z'intambara zituritsa kamikaze mu duce dutuwe cyane twa Kalingi, Bidegu ndetse na Gakenge, bikomeretsa abasivile byangiza cyane inzu n'imitungo yabo. Kuwa kabiri tariki 28 z'ukwa kane 2026 ibisasu byaterwaga buri munsi n'izo ngabo byatoraguwe hafi y'ikibuga cy'indege cya Kavumu n'abana bashakaga ibyuma bizwi nk'amabende cyangwa ibicuma. Ibyo bisasu byaje guturika bageze mu rugo bashaka kubisenya, bihitana umwana umwe, abandi 4 barakomereka bikomeye mu gace ka Busunde muri groupement ya Bugore muri teritwari ya Kabare. Iyi ntambara yashyizweho n'ubutegetsi bwa Kinshasa yibasira n'ahantu hatuwe n'abaturage benshi, iri guteza ingaruka zikomeye z'ubutabazi, gutakaza ubuzima bw'abantu, guhunga kw'abaturage benshi no gusenyuka kw'imitungo mu duce bafashe ndetse no muri Minembwe n'inkengero zaho, gufunga inzira z'ubuhahirane byashyizweho na Kinshasa bikomeje guca intege abanyamulenge, bikarushaho gukaza ikibazo cy'ubutabazi gisanzwe gikomeye. Gukoresha indege z'intambara, drone n'intwaro ziremereye ku butaka ku baturage basanzwe ni icyaha cy'intambara kandi ni ukurenga ku mategeko mpuzamahanga arengera abasivile. Uyu mutegetsi kandi akomeje gusenya inzira y'amahoro ya Doha, anica amasezerano mpuzamahanga ahuza gukoresha no gutera inkunga abacancuro. Ari amasezerano abuza gukoresha abacancuro no kubatera inkunga, bakaba rero bari mu mirongo y'urugamba bafatanyije na FDLR mu kurenga ku masezerano ya Washington. AFC M23 iramagana kandi ibirego bidafite ishingiro bya Caleb Wade ndetse na Ryan O'Farrell bo mu muryango wa Bridgeway Foundation. Iragaragaza ko itigeze igera n'ituri, ikanibutsa ko ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kunanirwa kurinda abaturage mu duce bagenzura. Aho umutekano muke n'ubwicanyi bikomeje nta gihano
mu gihe ibintu bikomeje kuba bibi, AFC M23 irahamagarira abanyekongo bose kwishyira hamwe bagamije impinduka, kurwanya imiyoborere mibi, ruswa, igitutu, imvugo z'urwango ndetse n'ubwicanyi bukomeje buri munsi, no guhindura burundu ubutegetsi bubasahura. Yes, n'umuyobozi akaba umuvugizi wa AFC M23 mu bya politike ni Lawrence Kanyuka mu itangazo riri exclusive ryo kuri wa kabiri tariki 28 Mata 2026 akomoza ku ntambara mu by'ukuri AFC M23 iri kurwana ariko ikomeje kwenyegezwa na guverinoma ya Kinshasa, anakomoza ku masezerano yo ku ya 17 Mata 2026 imontro mu Suisse, akomoza ku bikorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'uburyo bwirengagije nkana ibyo bwiyemeje. Avuga ko bwari bwiyemeje ku mugaragaro ko mu gihe cy'iminsi 10 gusa buzarekura imfungwa za AFC M23 ndetse n'abasivile bose bafashwe cyangwa se bagize gutya bagafungwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko, bagashyirwa ku ngufu mu mutwe wa M23. Kugeza ubu rero mu by'ukuri nk'uko twahoze tunabigarukaho, makuru yacu yatambutse nabwiye ko nta kigeze gikorwa mu ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yemeranyijweho. Twategereje turabiheba, abasesenguzi basesenguye bagaragaje n'impamvu nyamukuru. Ubwo rero n'ukeneye kumva mu by'ukuri ibyatangajwe n'inzobere ndetse n'abasesenguzi mpuzamahanga kutubahiriza ayo masezerano, wareba link cyangwa se ikiganiro cyabanje ukumva byose ku buryo burambuye. Ni M23 rero yagaragazaga ko nta kigeze gishyirwa mu bikorwa mu bijyanye n'amasezerano yasinywe, kandi ko iminsi mu by'ukuri yari yatanzwe nka nyirantarengwa yari yageze. Ubwo rero nimyemerere tubikomozeho, turebera hamwe n'andi makuru agezweho ku butaka bw'Urasirazuba bw'igihugu cya Kongo muri aya makuru yo kuri aya manywa yo kuri uyu wa gatatu tariki 29 Mata 2026. Mbabwire ko ingabo za Zambia ziravugwa ku butaka bw'Urasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Birakomeye cyane. Ni ihe misiyo yazanye izi ngabo mu gihugu cya Kongo? Turaje tubirebera hamwe tubive imuzini muzingo muri amakuru. Impinduka zihutirwa cyane zikozwe na Perezida Evariste Ndayishimiye mu buyobozi zishe zikurikira izakozwe mu ngabo mu minsi yashize. Turaje tuzirebere hamwe turebe icyo bivuze n'impamvu nyamukuru y'izi impinduka, tubikomozaho gatanu ku kandi. Ndababwira ko kandi AFC M23 iratangaza ko yatangiye gusenya intwaro zishaje ndo gutegura ibisasu byatezwe ku butaka muri Kivu y'Amajyepfo. Ibi bije nyuma y'ibisasu byaturikiye hariya i Bukavu, abakorana rwa guverinoma Kinshasa bigambaga ko bakoresheje drone bakarasa ibitwaro byose M23 yarunze hariya mu bice bya Kavumu. Ariko kandi twaje gusanga amakuru y'uko uravuga ko ari uko M23 yaratangiye ibikorwa byo gutegura ndetse no gukora amasuku mu bice bituwe. Ariko kandi ahari ibisasu guverinoma Kinshasa size iteze mu rwego rwo kurinda ko byahitana abaturage, bikagenda bikusanyirizwa mu kibuga cy'indege cya Kavumu, akaba ari naho bitwikirwa. Ari nayo mpamvu yabiriya biturika by'ibisasu twumvise hariya Kavumu, ahitwa Kavumu Airport muri teritwari ya Kabare, ni muri Kivu y'Amajyepfo. Hanyuma muri Uganda abaturage bashinje FDLR kubashimuta no kubacucura. Ibyo byose turaje tubigarukeho tubiveye muzini muzingo. Ni mu gihe kandi tukiri muri Uganda, ndabwira ko Uganda abanyamahanga benshi batawe muri yombi. Ese harimo n'abanyarwanda? Reka nze mbibabwireho gatanu kuri gatanu muri amakuru. Turanyarukira hariya i Bujumbura mu Burundi, turebera hamwe byinshi biri gutangazwa kubera icyizere gike Perezida Ndayishimiye afitiye bamwe mu basirikare mu gisirikare cy'u Burundi. Yatangiye kugenda abahungisha intwaro zigezweho ziri koherezwa hariya i Bujumbura. Turaje tubive muzini muzingo rero nandi makuru agezweho hari kuvugwa cyane mu karere k'ibiyaga bigari. Turaje tuyagarukeho gatanu ku kandi. Nongeye kuba ikaze, reka mbibutse ko byoroshye cyane gukomeza kwibanira natwe. Ni subscribe cyangwa sabone hano kuri Ibakwe Media TV. Ubundi bindi inshuti bavandimwe nta kindi musabwa uretse kubiduhorera. Reka mpere kuri iyi nkuru itarasohoka mu buryo burambuye ariko igaragaza cyangwa se ishimangira ko akwiye kubaho impungenge ku mutekano mu kubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ingabo za Zambia nizo zavuzweho cyane ariko ntibyatangazwa mu buryo bwimbitse, ariko biravuga ko hano cyane cyane ku mupaka hano ku ruhande rwa Tanganyika haravugwa ingabo z'igihugu cya Zambia ndetse hakavuga umutekano muke aho ziri.
izi ngabo za Zambia zinjiye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Byatangajwe muri raporo ngufi ya komisiyo ishinzwe ingabo n'umutekano mu nteko nshinga amategeko ya Kongo, igaragaza impungenge ngo kubivugwa ko ingabo za Zambia zaba mu by'ukuri zarinjiye ku butaka bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo ndetse mu ntara ya Tanganyika akaba ariho ziri kubarizwa aka kanya. Iyo raporo ikagaragaza ibibazo bikomeye mu mikorere y'inzego z'umutekano z'igihugu mu gihe hakomeje kwiyongera impungenge ku bijyanye n'ubusugire bw'ubutaka bw'iki gihugu cya Kongo. Iyi Zambia ukibaza utese yaba yohereje ingabo mu buryo ki? Ese zaba ziri bwicume zifatanganyika zerekeza Baraka zikerekeza Fizi zikajya kurwanya M23 zifatanyije n'igisirikare cya Kongo, FARDC, Wazalendo, FDNB, FDLR ndetse n'abacancuro? Wareba ugasanga iyo gahunda ntayihari, ariko kandi ukaba utanabihakana nanone. Ese izi ngabo zazifite uwuhe mugambi mu by'ukuri n'iki cyaho cyazinjije hano Tanganyika? Iyi raporo ntabwo igeze ibisobanura neza. Ni Zambia kohereza ingabo ku butaka bwa Kongo byateye urujijo benshi. Batese ko muri 2023 ubwo Republika ya Demokarasi ya Kongo yakiraga ingabo za SADC zizwi nka SAMIDRC zari zigizwe n'ibihugu nka Afrika y'Epfo, Tanzania ndetse na Malawi, Zambia ya Ikande Hichilema ntago yigeze yohereza ingabo kurwanya M23 mu butumwa bwa SADC buzwi nka SAMIDRC. Ngira ngo yego murabizi ko Zambia mu by'ukuri iri mu muryango wa South African Development Community cyangwa se SADC. Uyu ni umuryango w'ibihugu byo mu majyepfo ya Afrika ugamije ubufatanye mu bukungu, umutekano n'iterambere. Ikijyanye n'umutekano rero mu by'ukuri ingabo za SADC zari zaje kurwanya M23 n'indi mitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Kongo. Ntabwo iki gihugu cya Zambia kigeze cyohereza ingabo muri ubwo butumwa. Haribazwa rero ndetse mu by'ukuri impungenge zikomeje kuba zose n'urujijo. Dukomeje gukora buri kimwe ducukumbura kugira ngo dukureho urujijo ku makuru cyangwa se impamvu y'amukuru yatumye izi ngabo zigaragara hano muri iyi ntara ya Tanganyika. Reka rero ibi byose tubiharire imboni yacu iri hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Turaza kubabwira mu makuru yacu ari imbere. Hanyuma nimyemerere duhita twinjira mu makuru atangazwa ku mpinduka mu by'ukuri zakozwe i Bujumbura mu Burundi. Ni inkuru iremereye ndetse ifite ikisobanuye ku ruhando mpuzamahanga kubera ko ntabwo hashize iminsi tubwiye ko Perezida Ndayishimiye yatorewe n'ubundi kuzagarurira ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi muri manda cyangwa se mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka utaha 2027 muri manda ye ya kabiri, ndetse rwose ko bigaragara ko ari we ugomba kuzatorwa. Amaze iminsi rero akora impinduka zikomeye cyane yaba mu gisirikare ndetse mu by'ukuri no mu buyobozi. Impinduka zihutirwa cyane rero ziri gutangazwa zakozwe na Ndayishimiye mu buyobozi. Biravuga ko Perezida Ndayishimiye yakoze impinduka muri guverinoma y'iki gihugu ndetse yashyizeho mu by'ukuri bamwe mu bayobozi abandi bakurwaho. Ni impinduka zisize ahinduye ba minisitiri bagera kuri 3. Niteka rya Ndayishimiye ryo kuri wa kabiri tariki 28 Mata ryerekana ko Evaristo Ndayishimiye yagize Everine Butoyi wari umaze igihe ari ambasaderi w'u Burundi muri Zambia, Angola ndetse na Malawi na Zimbabwe. Yagizwe minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho. Uyu Everine Butoyi yagizwe Patrick Muyaya w'u Burundi. Yagizwe minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho. Hanyuma uyu Butoyi wanigeze kuba umuvugizi wa guverinoma, yigeze kuba umuvugizi wa Perezida Ndayishimiye. Uyu yasimbuye ku nshingano zo kuba minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho nyakwigendera Gabi Bugaga washyinguwe kuri wa kabiri tariki 28 Mata nyuma yo gusangwa mu gasozi yapfuye ku itariki 15 Mata 2026. Ngira ngo ibi twanabigarutseho aho benshi bavuze ko urupfu rwari amayobera, ako kandi bakabihuza mu by'ukuri cyangwa bakavuga ko bifitanye isano no kugurwa kw'intwaro mu buryo butandukanye igihugu cy'u Burundi kimaze iminsi gikora ndetse no gushya kwa ziriya ntwaro. Ibyo byose byaravuzwe. Hanyuma ikindi twavuga minisitiri w'ibikorwa remezo, imyubakire, gutwara abantu n'ibintu hamwe n'ibikoresho we yagizwe Engineer Egide Nijimbere wasimbuye witwa Damien niyo nkuru wari wahawe izo nshingano muri Mutarama uyu mwaka. Bivuze ko nta nubwo amazeho amezi 5. Hanyuma
Dr Fidel Nkezabahizi we yagizwe minisitiri w'ubuzima asimbuye asubiriye cyangwa se asimbuye witwa Ledwine yasimbuye Redwine Baradahana. Dr Fidel Nkezabahizi niwe yagizwe minisitiri w'ubuzima asimbuye Ledwine Baradahana. Nkezabahizi yarasanzwe ari umuyobozi wa gahunda Pronianu ni Programme Nationale Intégrée d'Alimentation et Nutrition ishinzwe kurya neza. Ndayishimiye yakoze izimpinduka nyuma y'uko mu cyumweru gishize yakoze impinduka zikomeye mu nzego z'igisirikare. Muri icyo cyumweru kandi ishyaka CNDD-FDD riyoboye igihugu magingaya riyoboye Burundi ryamugennye nk'umukandida ugomba kurihagararira mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu mwaka utaha wa 2027, ndetse uyu mugabo kandi ahabwa amahirwe yo kuzatorwa kuyobora Burundi muri manda ye ya kabiri. Ubwo rero nk'impinduka zakozwe nyine zije zisimbura cyangwa se zikurikirana n'izakozwe mu minsi yashize, zikorewe cyane zikozwe mu gisirikare. Impinduka bivugwa ko abenshi bahurizaho kukuba zaratewe mu by'ukuri na kuriya guturika kw'ibisasu, kuko n'impinduka zibanze cyane ku buyobozi cyangwa se n'ababitsi mu by'ukuri b'intwaro. Impinduka zari zikomeye kandi mu by'ukuri zihambaye zatumye benshi bavuga batese ndayishimiye abagiye gukora mu by'ukuri impinduka n'amavugurura mu gisirikare cy'u Burundi. N'impinduka zasize bamwe mu bayobozi bakuru mu nzego za gisirikare bakuweho basimbujwe abandi bashya. Ibikubiye mu iteka rya Perezida Ndayishimiye ryasohotse ku wa 4 tariki 23 z'ukwa 4. Abo Ndayishimiye yari yahaye inshingano barimo Colonel Thierry Kabula wagizwe umukuru w'ishami rishinzwe ibikoresho mu ngabo z'u Burundi, Colonel Godier Kazindu wagizwe umukuru w'ishami rishinzwe ikoranabuhanga mu itumanaho n'amakuru mu ngabo z'u Burundi, na General de Brigade Desire Manirakiza wagizwe umuyobozi wa division ya kabiri y'ingabo zirwanira ku butaka. Barimo kandi Colonel Jean Pierre Mbonyeze wagizwe umuyobozi wa division ya kane y'ingabo zirwanira ku butaka, Colonel Jonas Sebushimike wagizwe umuyobozi w'ishuri rikuru ry'amahugurwa y'aba officier, na Lieutenant Colonel Prosper Nihorimbere wagizwe umucamanza mu rukiko rwa gisirikare. Ni icyemezo cyaje gikurikira iturika ryabaye mu ijoro rya tariki 31 Werurwe mu kigo cya gisirikare cya hariya Musanga kizwi nka Kabase mu mujyi wa Bujumbura. Hanyuma reka tuve mu Burundi turebeye hamwe n'aya makuru avuga ko Perezida Ndayishimiye nyuma y'uko atari kwizera bamwe mu basirikare mu gisirikare cy'u Burundi, ari nabyo bikomeje gutuma akora impinduka zidasanzwe, akaba mu by'ukuri ari umuntu uri kuvugwaho gushoza intambara ku Rwanda mu mugambi afatanyijemo n'igihugu cy'Ububiligi, ariko kandi n'igihugu cya Angola, Afurika y'Epfo na Tanzania, birumvikana Repubulika Demokarasi ya Kongo na FDLR nabo bakaba bahari. Mu by'ukuri Ndayishimiye amaze iminsi yakira intwaro. Tumaze iminsi tubabwira drone zigera ku 500 zakiriwe hariya zideployenzwe n'indege karundura y'Ububiligi ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare. Mu Burundi rero haravuga ibikorwa byo kwimura intwaro ziremereye n'amasasu by'ingabo z'igihugu FDNB bivuga ko byatangiye gukorwa mu buryo bukomeye hagati ya Bujumbura n'Igitega. Ibi bikorwa rero byakuruye cyane impaka mu rwego rw'umutekano n'isesengura rya politike, nubwo kugeza ubu nta rwego rwigenga rurabyemeza mu buryo busesuye, ariko dukurikije amakuru yatangajwe n'ibinyamakuru bitandukanye byo mu karere, havuzwe amakamyo agera kuri 50 yavuye mu bigo bikomeye bya gisirikare biri Bujumbura nka Muha ndetse na Muzinda, ndetse no mu bindi bigo birimo Brigade ya Mwaro Artillery ajyana intwaro n'amasasu Igitega. Ibi byose bikavuga ko ari mu rwego rwo kuba mu by'ukuri yashyira kuri intwaro kure ya hari abasirikare atizera. Ibikoresho birimo imbunda za rutura z'ama 70 z'ama 120 mm ndetse na 82 mm ndetse n'imbunda za rocket za BM-21 hamwe n'ibindi bikoresho bifatwa nk'ingenzi cyane mu mikorere mu by'ukuri y'ingabo. Hanyuma rero ikindi twagarukaho cyangwa se twakomozaho muri aya makuru
AFC M23 yatangiye gutwika intwaro zishaje no gutegura ibisasu byatezwe ku butaka muri Kivu y'Amajyepfo. N'ubuyobozi bw'irihurira Alliance FF Congo bwatangaje ko byatangiye gukora ibikorwa byo gutwika intwaro zishaje ndetse no gukuraho ibisasu byatezwe mu butaka mu kigo cya gisirikare cya Kansayo. Ibikorwa biri mu murongo w'ingamba zigamije kongerera umutekano abaturage no gukumira impanuka ziterwa n'ibikoresho bya gisirikare bishaje cyangwa byangiritse. Guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo Busubwangwi Patrick yihanganishije abaturage anabizeza ko nta mpamvu yo kugira impungenge, asobanura ko ibi ari ibikorwa bisanzwe bya gisirikare bikorwa mu rwego rwo kubungabunga umutekano. Agira ati rero iki ni igikorwa gisanzwe cya gisirikare nta gikwiye gutera ubwoba abaturage. Amakuru ahari aragaragaza ko intwaro zisanzwe zitwikwa ari zangiritse cyangwa se zitakibasha gukoreshwa mu buryo bwizewe, mu gihe ibikorwa byo gukuraho ibisasu byatezwe ku butaka cyangwa se mu butaka bigamije kurinda abasivile n'ubuzima bwabo muri rusange, cyane cyane mu bice bigenzurwa byigeze kuberamo imirwano. Aha niho rero hakunze gusigara ibikoresho byica byihishe bishobora guteza impanuka igihe kirekire nyuma y'intambara. Ibi bikorwa rero biri kuba mu gihe akarere gakomeje kugaragaramo ibibazo by'umutekano muke, bityo ingamba zo gusukura ahari ibisigisigi by'intambara zikaba ari ingenzi cyane mu kugarura ituze no gufasha abaturage gusubira mu buzima busanzwe nta kikango, nta nkomyi ndetse nta mpungenge. Mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda haravugwa amakuru akomeye cyane y'ibikorwa by'umutwe wa FDLR. Abatuye mu karere ka Kisoro muri Uganda barashinja abarwanya umutwe w'iterabwoba wa FDLR kwambuka umupaka baturutse mu burasirazuba bwa Congo, bakabashimuta ndetse bakabacucura imitungo yabo. Mu nama y'umutekano yabaye ku munsi w'ejo, abatuye mu bice byo ku mupaka birimo Nyabwishenya mupaka ndetse na Nkuringo bahamije ko mu by'ukuri abarwanyi ba FDLR bambuka kenshi kandi ko bakorana na bamwe mu banya-Uganda. Nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru Daily Monitor, umuturage witwa ngo ni Rumaziminsi Vena yasobanuye ko mu mpera z'icyumweru gishize umuturanyi we witwa Musekura Jacques yashimuswe n'abarwanyi ba FDLR nyuma yahamagara umuryango we basaba miliyoni 5 z'amashiringi kugira ngo bamurekure. Ati twarakatuje twemeranya ku mashiringi mu by'ukuri 500. Ubwo twari tugiye kuyabaha rero twakiriye telefone ivuga ko abaturanyi bamubonye mu ishyamba ryo hafi y'umupaka wacu na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Twihutiye twarihuse dusanga azirikishije igitambaro ku maguru, amaboko azirikiye inyuma, umunwa wari upfukishijwe ishati ye, amaguru n'amaboko yakomeretse. Twahise tumujyana ku bitaro. Umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abacuruzi muri centre y'ubucuruzi ya Mupaka yitwa Manirumva Valence yatangaje ko abarwanyi ba FDLR bateye urugo rwe mu rukerera rwo ku itariki 30 Werurwe, yihisha munsi y'igitanda atabaza inzego z'umutekano. Uyu Manirumva akagira ati nari ndyamye numva ibirenge mu rugo. Hari hafi ya saa 9 z'urukerera batangiye gukingura urugi ku ngufu. Ubwo nabahengerezaga mu idirishya mbona bafite intwaro. Byihuse nahise nihisha munsi y'igitanda, mpamagara biso nandikira ubutumwa umuyobozi wa polisi ishinzwe kurinda umupaka. Ubwo bumvaga mpamagara barirutse. Ubwo abashinzwe umutekano bahageraga bahasanze magazini bataye. Uwimana James ucururiza hano muri Mupaka yatangaje ko yatewe n'abitwaje intwara akeka ko ari aba FDLR mu ijoro ryo ku itariki 26 Mata. Avuga ko bari bashyize bariyeri hafi ya centre y'ubucuruzi ya Kamugemanyi. Ubwo bagaragara cyangwa se
ubwo yabagaragaragaho ari kuri moto bamukubita imbunda mu kwiruka ata miliyoni imwe n'igice y'amashiringi yari afite. Ati rero nashoboye gucika ariko bantwariye amafaranga. Abaturage babonye moto yanjye mu gitondo cy'umunsi wakurikiyeho. Umuyobozi wa centre ya mupaka yitwa Ndekezi Emmanuel yatangaje ko abarwanyi bagaba ibitero cyane cyane ku bacuruzi kandi ko bamwe mu baturage bazi n'abakorana nabo ariko ko bagira ubwoba bwo kubatangaho amakuru. Umuyobozi wa batayo ya 35 y'ingabo za Uganda zikorera muri Kisoro Lieutenant Colonel Steven Sabiti, uyu rero yatangaje ko amarondo yakashijwe mu bice byegereye umupaka w'iki gihugu na Republika Demokarasi ya Kongo, asaba abaturage gukorana n'inzego z'umutekano kugira ngo zikemure iki kibazo. Uyu Lieutenant Colonel Sabiti agira ati UPDF nigeze ibura abasirikare babiri ba UPDF bafite ubushobozi bwo gusenya ikigo cyose cy'izinyeshyamba. Niba winjiye mu gihugu cyacu ufite intwaro uhita uhinduka umwanzi tukaguhiga. Icyo tubasaba ni amakuru, ibikorwa byatangiye. Umunyamakuru Ignatius Bahizi utuye Ikisoro yatangaje ko iki kibazo kimaze igihe kandi ko cyakomye mu nkokora ubucuruzi n'ishoramari muri icyo gice. Abaturage benshi rero ngo bafashe icyemezo cyo gukurikira ibikorwa byabo ndetse no guhagarika ibikorwa byabo mu masaha ya saa moya z'umugoroba. Hanyuma rero muri Uganda kandi Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Uganda yatangaje ko abakozi b'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka rwataye muri yombi abanyamahanga 231 barimo abakekwaho ibikorwa binyuranyije n'amategeko birimo ubwambuzi ndetse no gukina urusimbi. Iyi minisiteri yasobanuye ko aba bambere ari abanyanigeria 62 bafatiwe mu karere ka Adjumani mu majyaruguru ya Uganda tariki 27 Mata 2026 kandi ko byagaragaye ko bakoraga imirimo irimo ivugabutumwa nta ruhushya babifitiye. Mu ijoro ryo ku itariki 27 rishyira 28 Mata urwego rwataye muri yombi abandi banyamahanga 169 bari mu nyubako yo mu gace ka Bukoto Ntinda mu mujyi wa Kampala muri Uganda bahakorera ibikorwa byinshi binyuranyije n'amategeko. Abafatiwe muri iyi nyubako kandi bakomoka muri Ethiopia, Pakistan, Ubuhinde, Bangladesh, Ghana, Myanmar, Sri Lanka, Cambodia, Nepal, Indonesia ndetse na Malaysia. Ubwo hakorwaga iperereza ryibanze ko bafatiwe i Kampala, bamwe basobanuriye uru rwego binjijwe muri Uganda yuko binjijwe muri Uganda binyuranyije n'amategeko babanje kubeshywa akazi. Hari ikindi gice byagaragaye ko cyari gisanzwe mu bikorwa by'ubugambuzi bwifashisha ikoranabuhanga, abandi bake basanganwa ibikoresho bifashisha mu bindi bikorwa bitemewe. Iyi minisiteri yatangaje ko iyi nyubako abanyamahanga bafatiwemo i Kampala muri Uganda yashyizweho ibyangombwa byose birimo restaurant kugira ngo abayibamo batazajya bakenera kujya hanze bashyire umutima ku bikorwa bitemewe. Biteganyijwe ko abanyamahanga bagaragara ko bizagaragara ko barenze ku mategeko arebana no kuba muri Uganda bazakurikiranwa n'ubutabera. Abagize uruhare mu bikorwa binyuranyije n'amategeko bashyikirizwe izindi nzego zishinzwe iperereza. Turebere hamwe ibikubiye mu itangazo Amerika ishyize hanze ndetse n'uburyo bw'ubusesenguzi. Turebe tuti ese bivuze iki, bisobanuye iki? Ku munsi w'ejo twiriwe tubigarukaho mu makuru yacu tubabwira ko Republika Demokarasi ya Kongo yashinze umutwe udasanzwe wo kurinda amabuye y'agaciro. Urwego rushinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Kongo ku munsi wo kuwa mbere nibwo rwatangije umutwe witwara gisirikare wo kurinda ibirombe, kubahiriza amategeko abigenga ndetse no kubikurikirana neza amabuye y'agaciro abivamo agakurikiranwa. Rero uwitwara Frere Kabengele ukuriye ikigo gishinzwe mine yavuze ko umutwe ari igitekerezo cya Felix TSHISEKE mu ntego ze zo kuvugurura uru rwego no kurwanya imicungire mibi y'amabuye y'agaciro. Ubwo rero icyiciro cya mbere cy'uwo mutwe usa n'uwa gisirikare kizaba kigizwe n'abantu hagati y'ibihumbi 2,500 ndetse n'ibihumbi 3,000. Biteganyijwe ko bazatangira gukora
mu kuboza 2026 nyuma yo gutozwa. Kongo Kinshasa kikaba igihugu gikize cyane ku mutungo kamere ariko cyaranzwe n'ibibazo bikomeye mu kwiyubaka ndetse no kububyaza inyungu igarukira abaturage muri rusange. Umutungo kamere ntubyara amafaranga ngo ibikorwa remezo byubakwe, amashuri yubakwa, abana bige, amasoko yubakwe, abantu barema isoko, amavuriro yubakwe, abantu bavurwe. Mbega ni umutungo kamere Kinshasa rwose ifite, ariko umuturage arakubwira ati birasa nkaho rwose twebwe twavutse mu gihugu gitindahaye nyamara kimwe mu bihugu bikize ku isi. Hanyuma muri uwo mugambi cyangwa se muri uko kubaka uwo mutwe uzarinda ibirombe, Amerika yavuzwemo. Reka turebere hamwe noneho ibikuye mu itangazo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasohoye zisa n'izitera utwatsi y'inkunga mu by'ukuri zivugwaho kuba zizaha guverinoma Kinshasa mu kubaka mu by'ukuri uwo mutwe uzarinda ibirombe by'amabuye y'agaciro hirya no hino mu gihugu. Hari n'abavuze batese bizaba ngombwa ko igisirikare cya Amerika cyohereza ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo zifashe mu gutoza cyangwa se ngo mu gutraininga abo ngabo bagomba kuba bashinzwe kurinda ibirombe by'amabuye y'agaciro. Ni ikibazwa wareba amateka ugasanga igihe umusirikare wa Amerika aherutse kwinjira ku butaka bwa Kongo ni kera muri za 2000 mu by'ukuri. Reka turebere hamwe muri za 2021 nibwo mperuka kumva iyo nkuru yuko abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika binjiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko icyo gihe byari itsinda ry'abasirikare bo muri Amerika ariko mu mutwe udasanzwe uzwi nka Special Force. Icyo gihe byari tariki 13 Kanama 2021 n'iyi ntambara mu burasirazuba bwa Kongo yari tarubura. Icyo gihe rero abasirikare bari bagiye gufasha ingabo za Kongo FARDC guhangana n'imitwe y'iterabwoba, ariko ntago twigeze tumenya ngo bakoze hehe, barwanyije yihe mitwe, bayikoreye mu bihe bice, ubundi byagenze bite. Ariko noneho ejo bundi muri Mutarama, niba nibukane muri Werurwe murambabariramo, ariko mu ntangiriro za Werurwe nababwiye ko hari ibintu byatangajwe, ndavuga ntibanza wa mugani Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri inyuma ya guverinoma Kinshasa apati y'amasezerano n'ubundi bafitanye cyangwa se n'ubufatanye bashaka kugirana mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Hari havuzwe byinshi, hari hatangiye hari habanje kuvugwa amakuru yuko iki gihugu buri cyari cyarafatiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zarafatiye Kongo ibihano ngo kubera ko igisirikare cya Kongo gikoresha abana mu gisirikare. Itegeko Amerika yashyizeho, ariko yari yavuze iti iri tegeko ryarenzweho na guverinoma ya Kinshasa, bafata ibihano batyo babifatira Kinshasa. Noneho birangira ejo buri rwose muri urugwe twumvise ko ngo iryo tegeko rivuyeho cyangwa se Kinshasa ibabariwe, ndetse ko ubufasha yemerewe na guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwose yakongera kubuhaga kubera ko yubahirije cyangwa se yitwaye neza nyuma yo guhanwa kuva muri 2010, kuko nibwo FARDC yafatiwe ibyo bihano nyine ishyirwa ku rutonde rw'ingabo zashinjwaga gukoresha abana bato mu gisirikare. Rero byumvikane ko yarengaga kuri itegeko rya Amerika ngo ryitwa ngo ni Child Soldiers Prevention Act, ribuza abantu cyangwa se ribuza ibihugu gukoresha abana mu gisirikare kuko bifatwa nk'icyaha cy'intambara no kurenga ku mategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo rero kubera iri tegeko ingabo za Amerika byari byavuzwe ko zitemerewe gukorana byuzuye na FARDC, kubagurisha ibikoresho no kubaha ubufasha mu buryo bugiye butandukanye byari byarahagaritswe. Ariko noneho Washington ikavuga ko FARDC yateye intambwe igaragara mu guhagarika gukoresha cyangwa se kwinjiza abana mu bikorwa bya gisirikare, ari nayo mpamvu Amerika yari yafashe icyemezo cyo gutanga uruhushya rw'igihe gito rutuma habaho kongera gukorana mu bya gisirikare, abiko mu buryo bumwe na bumwe atari mu buryo bweruye. No kwanga ariko nta bufasha buhambaye Amerika igomba guha
Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twagiye tubigarukaho, ariko ubwo twararebye dusanga mu kugurisha ibikoresho hari ubwoko bw'ibikoresho Amerika itagurisha leta zunze Repubulika Demokarasi ya Kongo, bitewe nuko n'ubundi hakirimo nubwo habayeho tolerance, ariko haracyarimo kugerageza kureba ese koko iri tegeko riracyubahirizwa mu buhe buryo. Ariko ubwo turareba dusanga ese koko Amerika yagenzuye neza isanga Kongo ntigikoresha abana mu gisirikare. Iri tegeko ryitwa ngo ni Child Soldiers Prevention Act, Kongo iraryubahiriza. Dusanga ahubwo n'uburyo bw'amareshya mugeni Amerika itangiye kuryoshya guverinoma Kinshasa ngo yereke ko mu by'ukuri ibyo bapanga amasezerano basinye azajya mu bikorwa, kandi ko nta yindi mbogamizi zigera yongera kubaho mu mikoranire hagati y'ibihugu byombi. Indi nkuru yadutunguye cyane n'igihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari intumwa zo mu ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, twabigarutseho abana natwe from day one barabyumvise. Hari inkuru yatangajwe tariki 23 Mutarama 2026 ivuga ko ubuyobozi bw'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishinzwe ubufatanye na Afrika Africom bwasuzumye uko zakorana n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mutese bagakorana mu biki. Amakuru yaravuzwe ko yatangajwe ubwo itsinda rya Africom ryari riyobowe n'uwitwa Colonel Michel Gasheru ryakirwaga n'umugaba mukuru w'ingabo za Kongo ariwe General Gilles Banza Mwilabwe, zimwakirira i Kinshasa. Byari ku 22 Mutarama 2026. Hanyuma uyu Colonel Gacheru na bagenzi be bo muri Africom baganiriye nabo muri Kongo ku bufatanye muri gahunda yo kugarura amahoro n'umutekano iyobowe na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Noneho Africom igashimira ubushake FARDC ngo ihorana ndetse n'ubufatanye bwayo mu gushaka uburyo bwo gukomeza ubufatanye hagati y'impande zombi mu by'umutekano no guteza imbere amahoro. Abenshi batese Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafitanye amasezerano mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, hanyuma ibijyanye no kubungabunga umutekano byo bije bite? Ubusanzwe mu by'ukuri ambasade ya Amerika murabizi ko niyo ifasha ingabo za Kongo mu bijyanye n'imari ndetse n'amahugurwa ajyanye n'imyuga, ariko polisi y'iki gihugu yo yahabwaga ibikoresho ikanafashwa kubaka za station n'ibindi bikorwa bitandukanye polisi ikenera. Ariko noneho leta ya Kongo yo murabizi ko yari maze igihe isaba Amerika kuyifasha kubaka inzego zayo z'umutekano, iyisezeranya ko nibyemera izabaha abashoramari b'abanyamerika ndetse bakakora mu bijyanye no muri hariya mu birombe by'amabuye y'agaciro. Byari byitezwe ko rero ubundi Kongo yorosorwaga yabyukaga muri ubu buryo cyangwa se muri uyu mujyo. Ubwo ikijyanye no kuba Kongo yarasabaga Amerika ngo yifashe kubaka inzego za gisirikare ndetse no kuyibunganya no kurinda umutekano mu bice by'uburasirazuba bwa Kongo, rwose Kongo yasaga n'isaba Amerika kurwana na M23 ikayimura mu birindiro ikayirukana mu bice yagiye yigarurira. Ibyo benshi bavuze bati rwose TSHISEKE we nta kibazo arasasa watambuke, ntabwo ari bo bimwe byo bashaka nibamuha umutekano. Bikavuga ko Kongo ishaka gutanga amabuye y'agaciro nk'ingurane y'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma mu minsi ishize twabwiye ko hari sosiyete nyinshi z'abanyamerika byatangaje ko zishaka ibirombe bya Rubaya. Ibyo birombe by'amabuye y'agaciro bya Rubaya murabizi ko biri mu matwari ya M23 twabigarutseho, ariko bikavugwa neza ko abashoramari b'abanyamerika mu birombe bivuga ko Kongo yabeguriye cyangwa se yashyize ku rutonde bigomba kuba bikorerwa mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro harimo ibi bya Rubaya bikungahaye kuri koruta ndetse n'amatini. Uburiya Rubaya ifite koruta, ifite 15% bya koruta yose iri ku isi ya rurema. Nuko ngo Rubaya niho hantu hari ibirombe bya koruta
bifite amabuye y'agaciro nyine ya koruta menshi ku isi. Nuko ngo leta ya Kongo rero yafashe Rubaya, murabizi igenzurwa na M23, kandi sinkeka ko M23 bayibwira ngo ngaho sohoka nkuko yasohotse Uvira ngo bife gukunda. Ahangaha Irubaya nagira mbabwiza ukuri ko Rubaya nayo iri ku rutonde, ibirombe bya Rubaya biri ku rutonde Kongo yashyize ku rutonde Irubaya n'ibindi birombe mu byo abashoramari b'Abanyamerika bagomba kuza guheraho. Byumvikane neza. Sosiyete z'Abanyamerika zagenzuraga cyangwa se leta ya Kongo yahaye Amerika urutonde rw'ibirombe sosiyete z'Abanyamerika zagenzuraga hashingiye ngo ku masezerano ibihugu byombi byagiranye mu mpera za 2025 ajyanye n'ubufatanye mu iterambere ry'ubukungu. M23 n'igenzura Rubaya, murabizi ko ibyo bitashoboka bitakunda kuko muri aya masezerano ntabwo yo yari ihari. Ariko nkuko ibihugu byombi byumvikanyeho, Amerika ngo yagombaga gusuzuma ikareba niba ibyo birombe birimo ibya Rubaya muri teritwari ya Masisi birimo amabuye y'agaciro y'ingenzi inganda z'Abanyamerika zikeneye. Noneho nkuko byatangajwe n'ibiro ntaramakuru Reuters ku itariki 20 z'ukwa 4 2026, umuyobozi muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yavuze ko leta ya Kongo itegereje icyo sosiyete z'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro zivuga ku rutonde rwatanzwe. Hanyuma uyu muyobozi yari yatangaje ko ikiriho ari uko Amerika yifuza cyane ibi birombe, agira ati Rubaya ni ikintu twifuza rwose, ati Rubaya ni ikintu twifuza, hari sosiyete nyinshi zihashaka, rero ibiganiro birarimbanije. Asobanura ko Amerika ibona Rubaya nk'izingiro ry'intambara iri kuba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bityo ko kubyaza umusaruro ibi birombe byaho hashingiwe ku masezerano na Washington byatanga igisubizo. Kuva muri Gicurasi 2024 iyi Rubaya yahozemo ingabo z'u Burundi, kuva muri Gicurasi 2024 iyi Rubaya yahozemo ingabo z'u Burundi, yahozemo coalition iri kugenzurwa na M23. Nubwo akivugwa udutero shuma, murabizi ko hano ni muri groupement ya Kibabi, ni hamwe mu hantu kivuga udutero coalition igaba kuri M23 ishaka kuhisubiza ibitero bya drone byahitanye Lieutenant Colonel Ngoma wari umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare. Twabigarutseho minsi yashize n'abandi basirikare bahaguye cyangwa se basize ubuzima, ariko ni hamwe mu hantu mu by'ukuri guverinoma Kinshasa iririra n'amagingaya. Mu bijyanye n'ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bigomba gukorwa n'abo Banyamerika, mu minsi ishize twababwiye ko bikomeje kugaragaramo ngo maguye cyangwa se amanyanga ndetse atenyeke, by'umwihariko muri ibigo by'Abanyamerika bishaka aya mabuye y'agaciro ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ari naho abenshi bashingira bavuga bati naho ubwabo n'ayo masosiyete arashaka gucuranwa ibi birombe, ndetse n'abagize ayo masosiyete n'ubundi barashaka gucuranwa ibijyanye n'ibirombe. Hari amasosiyete yagiye atanga icyo nakwita nk'imbanziriza bwishyu, reka mbyite gutyo, ariko hari n'andi ari gupropoza amafaranga ari hejuru, ku buryo aka kanya kwanzura ngo iyi sosiyete niyo izagenda ikora ibyo bikorwa biragoranye cyane. Hakaba noneho n'ibindi bice birimo amabuye y'agaciro ariko bigenzurwa na M23 Kinshasa, bivugwa ko mu gutangiza uyu mugambi wo gushinga uyu mutwe ushinzwe kurinda ibirombe, yari yizeye neza ko Amerika bafatanyije mu by'ukuri bafitanye amasezerano mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, izaba cyangwa se izatabarana ingoga igashyira imbaraga mu gufasha Kinshasa mu by'ukuri kubaka uyu mutwe ukaba umutwe utanyeganyezwa. Ari naho bashingira rero bibaza batese niba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziteye utwatsi ibyo gutera inkunga uyu mutwe mushya wa Kongo uzahabwa inshingano zo kurinda ibirombe by'amabuye y'agaciro hirya no hino mu gihugu. Batese Amerika ntiyaba ikinza abantu akadeye mu maso bikabashobera. Ubwo rero biravugwa neza ko rwego nkuko ni ku itariki 27 Mata nibwo urwego rwa Kongo rushinzwe kugenzura ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro rwatangaje ko rwose uyu mutwe mushya uzatangira akazi mu mpera z'uyu mwaka
mu Kuboza birumvikana ufite abantu bagera ku 3,000 kandi ko biteganyijwe ko muri 2028 uzaba afite abagera ku 20,000. Urwego kandi rugasobanura ko ibikorwa by'uyu mutwe biteganyijwe cyangwa se byateganyirijwe miliyoni 100 z'amadolari kandi ko uzaterwa inkunga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu hashingiye ku bufatanye busanzwe hagati y'impande zombi. Ubwo rero kuri iyo 28 Mata ku munsi w'ejo byari tariki 28 Mata kuwa kabiri, ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igize icyo rwose itangaza ko ngo impande zombi zifitanye ubufatanye buzifitiye inyungu mu bijyanye n'ubukungu n'umutekano, ariko ko Amerika idateganya gutera inkunga uyu mutwe habe na rimwe. Iyi ambasade igize iti Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntizizatera inkunga umutwe uzarinda umutekano w'ibirombe by'amabuye y'agaciro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki gitutu cy'iyi ambasade rero cyatumye urwego rwa Kongo rushinzwe ubugenzuzi bw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro rusohora irindi tangazo kuri 28 rikosora ibyavuzwe mu masaha 28 ashize. Uru rwego ngo umushinga wo gushyiraho uwo mutwe uri muri gahunda y'ubufatanye n'ibiganiro ndetse n'abafatanyabikorwa benshi barimo Amerika na United Arab Emirates, ariko ko rwose nta gihugu kizawutera inkunga. Ndagira ngo rero mumbwire tunasangire ibitekerezo kuri ingingo. Nshuti bakunzi bacu, ese koko murabona ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitari muri uyu mugambi wo gushyigikira Kongo mu gushinga uyu mutwe? Mureke dusangire ibitekerezo. Twababwiye uburyo Amerika na guverinoma Kinshasa bafitanye amasezerano mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse no mu bihe bigiye bitandukanye amakuru yagiye atangazwa. Nk'ubwo ngubwo hari akantu nibagiye kubabwiraho. Mu minsi ishize Perezida TSHISEKE ubwo yari ahitwa Kwilu mu ntara ya Kwilu yaganiriye n'abatware gakondo, ashimangira ko nta kabuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri tayari kumwakira igisirikare gikomeye kitajegajega, igisirikare gikomeye rwose kitamenerwamo. Ibi byose rero mu by'ukuri bigakorwa bijyanye cyangwa se harimo n'ubundi kureba ku nyungu, kuko Amerika iravuga ko nta kitazakorera Kongo kugira ngo mu by'ukuri amasezerano bafitanye abe mu mwuka mwiza agerweho, ndetse ubwo bucukuzi bw'amabuye y'agaciro buzakora impande zombi zizafatanya bukorwe. Kongo ibarwa nk'igihugu gifite byibuze umutungo kamere uhagaze agaciro ka tiriyari 25 z'amadolari y'Amerika. Byumvikane ko n'amafaranga menshi cyane. Amerika rero ishaka gukuramo injyahuro yayo ndetse igaha Kongo icyo nakwita ingurane y'umutekano n'igisirikare gikomeye. TSHISEKE nawe ati rwose nzaguma ku butegetsi kugira ngo ibyo byose bigerweho, nzige nanditse amate. Donc ibintu biri kuvugwa aka kanya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikubiye mu itangazo Amerika yashyize hanze iyamagana cyangwa se hakana support yayo mu kubaka uyu mutwe ushinzwe kurinda ibirombe by'amabuye y'agaciro uzatangira gukorwa mu mpera z'uyu mwaka. Abenshi bavuze bati muratubeshye mudukinza akadeye mu maso, ntabwo ari uko iyi nkuru atari ukuri. Hanyuma atwihuta cyane, ariko ubwo kubijyanye n'amabuye y'agaciro noneho ejo bundi twabigarutseho, hari ibintu twavuze bisa nkaho ni icyegeranyo, kuko twababwiye igisa nk'urutonde rw'ibigo by'abanyamerika bishaka aya mabuye n'imbogamizi zagiye zibaho kuri buri ruhande, ndetse nk'ubwo ikigo cyo muri Amerika kiri mu izingiro ry'umuhate w'ubuyobozi bwa Trump bwo kugera ku mahoro ku mabuye y'agaciro nkurambabarira y'ingenzi cyane aturuka muri Kongo, ngo byagaragaje uburambe bw'umurengera, ngo cyanabeshye hari kimwe mu byabeshye uburambe kidafite kugira ngo cyemererwe kujya gukora ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma muri Werurwe ikigo cyitwa ngo Nivatas ngo cyaguze ibirombe bya Chemaf muri miliyoni 30 z'amadolari y'Amerika ku banyamigabane bato muri iki kigo, ndetse ngo cyatangaje ku rubuga rwacyo ko gifite amateka muri Kongo kubera uruganda rwacyo rutunganya umuringa ndetse na kobati. Ni ukuvuga ngo hari n'amasosiyete agenda agahimba CV
kugira ngo ahabwe uburenganzira cyangwa se aba ariyo yegukana nyine icyo nakwita isoko muri ibi bikorwa. Hanyuma nyamara abanyamakuru ba Reuters bagize gutya basohora icyo nakwita nk'icyegeranyo cyangwa se amakuru acukumbuye ngo bakoze basanga Vatas itaraguze urwo ruganda kandi ko uruganda ngo ntacyo rukora kuva mu mwaka 2012 nk'uko bigaragara mu nyandiko z'iyi sosiyete, ngo inyandiko z'urukiko zijyanye n'amakimbirane kugurisha uru ruganda n'amasoko atanafite ubumenyi butaziguye kuri iki kibazo. Ubwo rero amasezerano ya Shemaf yerekana ishoramari rya mbere ryaturutse mu masezerano hagati ya Amerika na Repubulika Demokarasi ya Kongo y'ubufatanye mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro yashyizweho umukono umwaka ushize wa 2025. Hanyuma Washington ngo yemeye gufasha Kongo gukurura abashoramari b'Abanyamerika mu bucukuzi bw'aya mabuye y'agaciro y'ingenzi mu rwego rwo kugabanya igihe kinini Ubushinwa bumaze igihe cyangwa se bumaze bukora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ya Kongo. Bamwe mu bayobozi bakuru ba Kongo uzi neza iyi dosiye yavuze ko ngo uburambe mu by'umutekano bw'abayobozi bakuru ba Vatas bwagize uruhare mu cyemezo cya Kinshasa kubera ko Washington yari irimo guhuza abaturanyi ngo ni Kongo n'u Rwanda birumvikana. Hanyuma Vatas ngo yanze gutanga ibisobanuro ku nyandiko ivuga ku bunararibonye bwayo mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri iyi nkuru. Hanyuma Minisiteri ishinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ya Kongo hamwe n'ikigo cya leta gishinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro Jekamine ifite ubukode ngo ku birombe bya Shemaf ngo ntabwo yashubije ku bibazo byerekeranye na Vatas muri Kongo ndetse n'uburyo ikigo cyagaragaje ibyangombwa byacyo. Ubwo rero Minisiteri y'Abanyamahanga ya Amerika yavuze ko ishyigikiye byimazeyo imihati ya Vatas Minerals yo gushaka no guteza imbere umutungo kamere. Hanyuma rero umuvugizi w'iki kibavuga ati rwose uku kugura kuzaba nk'ishoramari rya mbere rya Amerika muri Repubulika Demokarasi ya Kongo kugira ngo yerekane ko inyungu z'abikorera bo muri Amerika ari z'ukuri kandi ko zizatera ishoramari kurushaho. Hanyuma umuvugizi ntabwo yasubije nawe ibibazo byerekeranye no kumenya niba uburambe mu by'umutekano bw'abayobozi ba Vatas bwaragize uruhare mu cyemezo cya Kongo ndetse no kumenya niba ayo masezerano azana na garanti y'umutekano ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo rero impuguke imwe yavuze ko rwose amateka ya Vatas mu by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro atera kwibaza ku mucyo w'ubufatanye bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Repubulika Demokarasi ya Kongo niba byaratekerejweho uko bikwiye. Hanyuma nanone umuyobozi mukuru w'umuryango witwa ngo ni Sentinel of Natural Source n'umuryango utegamiye kuri leta uteza imbere imiyoborere myiza no gukorera mu mucyo mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro yitwa Jean Pierre Okenda yagize ati ni ngombwa ko guverinoma ya Kongo yizera neza ko Vatas ifite ubushobozi bwa tekinike, imari ndetse n'imikorere. Kongo igatanga ibice birenga 70% bya cobalt ikoreshwa ku isi, ubutare bw'ingenzi bukoreshwa muri batiri z'imodoka zikoresha amashanyarazi, kandi ikaba ifite ububiko bwinshi bw'umuringa nka copper ndetse na lithium. Byumvikane ko rero aha barahicanira nyabuneka, aba barahicanira. Reka mbabwire ko inkambi y'ingabo z'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC yatwitswe kandi abasirikare batatu baricwa mu mirwano yabaye hagati ya FARDC n'umutwe wa Convention pour la Révolution Populaire CRP IPIMBO. Twari twabigarutseho mu makuru yacu uko twatangiye tubigarukaho. Byumvikane ko rero ari ibintu mu by'ukuri bikomeye cyane byabaye ku gisirikare cya Kongo. Hanyuma itora ryayobowe na Vice President wa mbere w'umutwe w'abadepite muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ryasize Kinshasa hatowe inteko n'ubundi yemeje amasezerano ya Kongo n'u Rwanda
rero ni umutwe w'abadepite mu nteko ishinga amategeko ya Congo wemeje amasezerano y'amahoro n'ubufatanye mu iterambere ry'ubukungu icyo gihugu cyagiranye n'u Rwanda tariki 4 Ukuboza 2025. Ni nyuma y'iri tora ngo ni tora ryayobowe na Vice President wa mbere w'umutwe w'abadepite Jean-Claude Shilumanyi ku 27 Mata, abadepite 371 muri 372 ubwo birumvikana ko umwe niwe wifashe cyangwa se utanitabiriye ngo baryitabiriye, aba badepite baryitabiriye muri no bashyigikiye aya masezerano. Nyuma y'iri tora rero President w'umutwe w'abadepite Aime Boji Sangala yasabye leta ko ngo gushyiraho uburyo bufatika bwatuma abari mu mitwe yitwaje intwaro bujuje ibisabwa bajya mu nzego z'umutekano kugira ngo amahoro arambye aboneke mu gihugu cyabo. Abadepite muri Kongo kandi bagaragaje ko leta yabo ikwiye gushyira imbaraga mu gushyira mu bikorwa amasezerano y'ubufatanye yagiranye na leta zunze ubumwe za Amerika mu kuboza umwaka ushize cyane arebana n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ngaye nguko rero reka mbashimire cyane kuba natwe muri aya makuru.